Undlebe phela lo. Yeah bros. Grootman khamba kanjani? Ikrede mfethu khamba kanjani? Hayi ukukhala kusiza Grootman abenqamba manga. Mfethu ngibuhloko sidinga indawo namhlanje. Ukhuluma ngokubaleka kokwethembeka ikakhulukazi kubantu ababukwa njengabaholi emphakathini, emsebenzini kanye nasekhaya. Uthini la bros? Grootman ngikhuluma ngokuthembeka kwabantu esibabeke kwama position athile owaba kwama position athile. Ayikho into ebhlungu njengongathembeki komuntu okwiposition yokuthenjwa yabo. Mawuthi uyalandela manje unokuzwa izitori zokuthi kunesikole ekufunda khona abantu abanganawo ama document kodwa uprincipal kunemali ayithathayo kwabazali into enjalo. Ubuka ukuthi lo muntu kwiposition yokuthenjwa. Ngiyabona omnye uprincipal nje ube spend imali yesikole kabuhlungu kanjani mfethu obanjiwe. Angithi ayiboyo ngento le. Umuntu lo kwiposition yokuthenjwa ngoba phela isigebengu kumele sazi ukuthi isigebengu. Khona enye into obuye ibuka ukuthi lo muntu siyazi ukuthi uyisela uyeba vele kuleyo position. Ayikho ebhlungu nje ukuthi umuntu okwiposition yokusifaka bese yamthemba engenzi ngendlela yokuthembeka and abantu ungathembeki bayakuweya Grootman ngoba abanye bebekwenza ukuthembeka bayakwazi ukuyiduduza kunomuntu mhlawumbe odayisa amakhadi egrant akasasa mesichaza istory sakhe ngenzeka umuntu osifazana nowesilisa usichaza sibe light at least angiphathi isibhama ngibulala umuntu ekhohlwe ukuthi kule position abeke kuyona ilapha ngabe uthembeka khona ngoba egcineni le mali le oyithathayo le mali lamakhadi lawo wadayisayo amakhadi abantu lawa abakhokhisela ubusela Grootman okwazi ukubuweya ukuthi ngoba mina ngitshontsha into encane nginosibani ubusela and abantu esibathembile efike ngabe ibona ngempela abayisibonelo ibona abantu abalimazayo and bayaqala ukulimaza kwabo ngoba ubugebengu bomuntu ofundile nobugebengu bomuntu ohlala eoffice abucompare nobugebengu bomuntu ade hambe ephethe isibhamu evala ubuso kweparaclave kunomuntu esimbuke umuntu omumbi ngempela vele umuntu omubi uthothi ugqekeze samuel wathatha u500 kube khona umuntu owenza ama transaction athile ngenxa yeposition akuyona ukuthi uyakwazi ukuthi uyena ogunyaza izinto la ethothi imali engango500 million mhlawumbe uyayibona le incident alapha nesibhedlela saseGoli ibhlungu le yanto mengabe uzoyithatha la Grootman ukuthi kunomuntu ogreedy kangaka ukwazi ukutshontsha imali engaka ethenga into useless kangaka umphakathi usafarisha Grootman usakwazi isibhedlela somphakathi esingalama ekhoni uyayibona imathoyiz ezingane zakho uyasho ukuthi umbhede emguli ezigule ezu5 bezophuma ngale moto encane yale ngane so ukubuka kwethu thina njengomphakathi sibuke ngazi ukuthi hayi noma betshontsha sibuka ngokuma position and stuff siyakhohlwa ukuthi ile mali yentela le kufanele ihlala ikhokhe Grootman usazi mengabe usufuna imali yawo ukhupha Grootman usukungadlali mase kuba khona abantu abazokwazi ukutshontsha imali kalula kanjalo Grootman so esikushoyo ukuthi abantu esibathembayo nabantu efaka besibukela kubona nabantu esithi impilo zethu iphethwe yibona mengabe ngingathembekile bona umhlaba uzoba kanjani Grootman awucabange mangabe kuumuntu osesikhundleni sokuba yiphoyisa okwazi ukukhipha icontainer edepo yama drugs ayo supply emphakathini kube uyena futhi okhipha amaphoyisa again ethi akuyoboshwa abantu abadayisa ama drugs isupply kuyena unqonqoza kanjani eminyangweni ofika ngabe usiza ingane yakho kodwa une influence ukuthi ingane yakho ibe kuleyo position so njengamanje Grootman siyicountry sinqunu sihleli ngaphandle ngoba kwabantu efika ngabe siyabathemba akulula ukuthi sibathembe ngoba ibona abenzi bokubu ingakho ama initiative amaningi esiqhamuka nawo njengabantu abasha sithi sifuna ukushintsha umphakathi sithi sifuna ukushintsha indawo esihlala kuzona ngoba sibona ububo okwenzakalayo kube ukuthi mangabe usiyongqongqoza iminyanga ayivule kube nzima ngoba phela mengabe mina ngifuna ukuyekisa abantu ama drugs ababhema ama drugs ngiyongqongqoze office lomuntu osupply ama drugs ngilimaza ibusiness lakhe lapho ngisho kuthi uyena ufaka ngabe uyangisiza ngihlalisa phansi ekhulume nami ngithi ngiphume ethi uyasihlanyela lo asizokwazi ukumsiza ngoba uzolimaza ama operations ethu so abantu abathembeke kwama position abasobe bekubona ungakuthathi la ethi ungenzi kahle kwakho akukho ubugebengu oblight kunobunye abantu banokuzwela Grootman awukazi ubone khona case nje yaseGoli kunabafana aba rape intombazane bayibulala bayiphosa endaweni ekudampa kuyona babanjwa abafana abakhona lapha mengabe sebebanjiwe khona oyedwa owayembana Grootman kuthiwa lo uyenzile le rape lecala uyalazi wakhuluma isingisi yezwa manje encane wakhuluma isingisi osisibethu ababethi ayingeke isingisi right kanje lo muntu akalazi lelicala njengamanje sikhuluma serious omadlanga commission and stuff fika umuntu la eSouth Africa ngoba every time mengabe umuntu ezokhuluma ebe umuntu oyisibhede ebe umuntu odlalayo siyakuthanda lokho thina umuntu mengabe ekhuluma into eseceleni mhlawumbe umuntu umuntu oyibhedelayo kwi situation eserious siyaphuma entweni eserious sifocus kulezi zinto ezinye eseceleni ukubusela abunabulili umuntu osifazane uyabenza ubugebengu asingakuzweni ngoba sithi umuntu wesifazane khona bayi kuthiwa ibo lo emuhle kanje
kanjena Nkosi yami engenza amacala amangaka ukutshontsha akunabuhle Hey, Grootman madoda. angabi thina kuphela abantu abakheka abafana nobaba babo ekube ngazuthi bengabe abambanakanyeka kalula Grootman Yeah. kumele vele isithombe sesela kuthiwa hayibo kodwa ubhuti ocute kanjena nje engayenza kanjani lelicala ubusela abunabuhle abunabulili kuyalingana futhi ukuthi utshontsha u5 mina ngatshontsha u10,000 Absolutely. so asiyigwemeni ukuthi ngabe sikuma position la bangabe siyalida khona siyahola khona kube yithina asama bad influence esiphushayo le narrative yokutshontsha kungenzeka ukuthi utshontsha ngeBhayibheli ngoba mhlambe uyinceke uyayishumayela lobuselo benzayo uyatshontsha uyeba so Yeah. indaba yobusela Grootman ngampela sibuke ngezibuko eziserious and mokuthi uyabheka njengamanje ibhize khona amaphoyisa operator manje and uyabona ukuthi kulokubambisana okukhona la eThekwini kunobusela obuthize nje obuthe ukuncipha kancane so ubusela asikabuthathi light ungathi ngoba utshontsha uwenze white collar crime or mhlawumbe utshontshele office or uciphiza ini lapho mangabe utshontsha ungaphathi isibhamu ungalima ungakhomba abantu ucabanga ukuthi utshontsha kangconywana ubusela ukapteni wegame kaTravis ngoliline kaKapteni Grootman kusasa ngise Olive Convention Center kune comedy show enkulu kakhulu ama-tickets asakhona web tickets na Pick n Pay atholakala awu250 lineup iyashisa kakhulu Grootman khona uFelix Dope khona uMpopops khona uAbuti khona uNonto Ari khona uLimit Grootman khona uZinxumalo Grootman so ishisa kakhulu it's a good comedy show with some music phakathi kuyona ama-tickets awu250 ice rink ise ice rink Captain Wegame correct moja